Ulda buha panamunan maur da Yesus Kristus na igikan ati da bata paraga Bali ta acara pamering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang bada di pak bata rangya na renungan terakhir ya malah kata habayang Allah maurima baing taung majaga mauri rahi biha rahi madu yaga manyia mahu anamu bama kahuru karada tahagamu bama paoha parai hugian ngaramu mula na ayung na panamangum walung talak na melapahu irakat piak na baiga manyia matamaglul ha dona higulu na mauri buhang mereka parangya na lipulungum terakhir na yang waga makanam kahil rang raihi waga makalua kama maka bama pahalaku ya ta murukuma mula ni mur Yesus jika dika na manima amin. Ulad buha na renungan da terakhir na ya tadi kia walung ta renungan wasiat na kawu duna baku marainya duku kawanaru walungu talipulung Mazmur 23 na papatada da jika dika na Mazmur 23 kawu du patuna na mawina na linguna ya pakakuli takadonga makapatangu daku mangeda tu mangu mabani mula bau mamaraiga ulibuha na pahailu pahepangu malangta kame bainya duta datepia ku maturahunya baju karunya anang na pahidu at dangat jalawali na pahailu pahepang dapat beti waimanya duta puru mende walung ta jabatan da di badu kuna palau dada walung ta paramada pada pakuri ya da pagawi mula bana bangkrut na perusahaan na pahailu pahepang na matang yayi pada buha made dapat dua mapahepang nam hadukan na pahaga na takadong makapatang idau tu padai ngumana bana uda limalang imauri yaya nama pawaga wina imauri yaya nama kalung ati nama kadaning upapawaga iya pakana liyaka nakadapu mapadibakung iya kan nakaraga mapahabarung idau tu dan mangeda tuma mula ni mauri baainya bana irulode nama pawa pakalung duna na penya gane na makalung na duma ni dautu na papawa na hadiahnya duma na nakalitu na ya ka duma na nahamango na lapaka tahaga gaba ni dautu imauri na buri neminya nakatiku na ya na ninuway maumara na bana paay ni pamau ni dautu na manung na matang yayi yeya na to da tebi ni butara ni dautu di na maka bana haganya nakaraga mapahabarung ya kan nakadapu mapadibakung lapa toma na duni mauri bana pada di dautu hangaji panamu pangalana na taudang ulibuha tapat dua kadonga makapatang nama pahadu ka ati kai manukinya duta na perhaya da ya kana manung uda ni ala tak dalu ngaran ni Yehu karitu ye ya nama pawada tak dalu iru loda na di mauri di piakuna au ya kanyua bana madungu na ati da ya katauna abu pahaduka di na atum paharakanya belu dabana na pakawatru mulai duna manga kamu pangalanya na paramamu na haduka na papadamu na hepawainya makalung amin malakata habayang mauri yaga manyia mahu anam bampoha pamalangwi na ngaramu mga meka parangu ya nalipulungum pamula maduga meka taati manyia mahatau hatau kana pikut dadi balanguma
bampahalaku ya namurkuma nama among. Ya ka bamalik ya ka nakadong makapatang. Abi mamadauta, abi mamangedat. Mula baaygo au mauri mamarayga ma. Mula ni Mor Yesus dia ka ninganak manima. Amin. Uli buhagu, didnaw naka narenungan datrah na ya. Abi bulakin niya bami like, subscribe, dia ka bami pabari niya ta ulim. Dia ka tumnaw, mera ka ina ka bami, dia ki dumam niya mi, bami wewar niya na pulong. Dia ka na ye ka bi. Mor Yesus na pamringo pamalalami. Amin.